ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, аввалан маъзарат мехоҳам, ки дар даври гузашта вақте ки мо қуръакашии худро барпо кардем, ғофилан аз интернет маҳрум шудем ва ин ба он сабаб гардид, ки мо натавонистем ки он чизе ки мехоҳем ба шумо расонем. Хуб, дар марҳилаи аввал гуфтам ба маврид аст, ки дар озмуни мо шумораи иштирокдорон хеле зиёд буданд ва ба 14 нафар муяссар шуд, ки натиҷаи як бозиро пешгӯӣ кунанд. ва аз ҳамин хотир мо зарур шуморидем, ки чун қуръакашӣ қатъ шуда буд, аз нав ин қуръакаширо барпо кунем. Хуб, дар ин ҷоме ки ҳоло мо дар даст дорем, 14 навишта истодааст. ҳоло инҷо 13 то инҳо холиҳое ҳастанд, ки метавонанд ҳар лаҳза насиби кадоми дигар шаванд. ва дар ин ҷо тӯби бозӣ, ин тӯби бозиро аз ҳама охир мо вориди ин ҷом мекунем ва як гардиш медиҳем, ки барои шаффофият дар дили шумо чизе намонад, ки чӣ гуна мешавад ё намешавад. ва пас аз он мо боз бо онҳое шинос мешавем, ки дар ин қуръакашӣ ширкат меварзанд. Хуб, Раҳмонзода Мероҷиддин ин кас Алваҳд ва Аннасрро бо ҳисоби 3-2 пешгӯӣ карданд. Хуб, аз аввалинҳо ҳастанд. Сипас баъдан Ёқуби Одина Аннаср Алқодисия, ин кас ҳам як пешгӯӣ кардаастанд. Дигар нафароне ҳам ҳастанд, ки Комрон Сангинов, қисми зиёди он нафарое ки дар ин гӯем даври бозиҳо ширкат карданд, бисёриашон бозии байни дастаҳои Аннаср ва Алқодисияро бештар пешгӯӣ карданд. яъне онҳо бозиҳои шояд Арабистони Саудиро медонанд ё ки дараҷаи футболи ин кишварро медонанд, ки қисми зиёдашон ҳамонро пешгӯӣ карданд. ҳатто мана Муборакқадам Парвона ҳам ҳамин натиҷаро, Аннаср Алқодисияро пешгӯӣ карданд. Он вохӯрӣ тарзе гуфтан бо пирӯзии Аннаср анҷом ёфт 2-0. Исфандиёри меҳрубон ҳам бубинед, ин нафар ҳам Аннаср Алқодисия. яъне ин давр даври насравиёну алқодисиён ҳаст, ки бештар ҳастанд. аммо Аҳмад Сайдалиев натиҷаи бозии Заҳо Ашшуртаро гуфтааст. ва ҳоло боз мо инҷо бори дигар ба он таваҷҷӯҳ мекунем, ки боз киё ҳастанд. инҷо Фаридун Сафарзода, ин ҳам як бозии байни дастаҳои арабиро ҳам пешгӯӣ кардааст. аз онҳое ки ягона бозиро пешгӯӣ карданд, ин ҳамун Умар Зарипов аст, ки бозии Вегалта ва Сагантосуро, ки бо ҳисоби 0-3 ба нафъи меҳмонон анҷом ёфт, дуруст ёфтааст. каси дигар, ба нафари дигар таваҷҷӯҳ мекунем. Дилшод Кароматов Аннаср Алқодисия, ин натиҷа ҳам аллакай ба дасти мо расидааст. дигар Насир Ҳамидов, ӯ ҳам Аннаср Алқодисия. боз 3 нафар 4 нафари дигар монданд, онҳоро ҳам ба шумо шинос мекунем. Рабиҷон Мусоев, ӯ ҳам тарафдори ҳамон футболи Арабистони Саудӣ ҳаст, ки натиҷааш 2-0 ба охир расида буд. Исмоил Юсупов ҳам шояд Қодисияро хуб медонад. Қодисия бо дастаи Истиқлол як Қодисия иштирок карда буд, аммо он Қодисия аз Ироқ буд. вале аз чӣ бошад, ки имрӯз Аннасру Алқодисия Саъди Салимов ин ҳам ҳамин натиҷаро пешгӯӣ кардааст, дуруст аст. яъне тақрибан 87% нафароне ки як бозигиро пешниҳод карданд, дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳам карданд. хуб, Меҳрунӯш Машрабов бозии Бунёдкор Пахтакорро, ки бо ҳисоби 3-2 анҷом ёфт, ӯ дуруст муайян кардааст. хуб, ҳама дар ҷои худ ҷой гирифтанд. акнун мо инро як тоб медиҳем. барои шаффофият ҳаминро мегӯям, ки як то аз рӯи он қоидае ки шумо пешниҳод кардед, як то аз ин ҷоме ки номҳо ҳастанд мегирем ва дигарашро аз ҷоми хурде ки дар инҷо тӯб ҷойгир шудааст мегирем. хуб, аз аввалин касе ки бояд дар ин бозӣ иштирок кунад, ҳоло мо инҷо як бори дигар, барое ки 2 то як бор омад, аз сари нав ин ҳоло иҷро карда мешавад. бале, ана як нафарро гирифтем. хуб, Ёқуби Одина. Ёқуби Одина дар яке аз даврҳои мо ба гирифтани тӯб мушарраф шуда буданд. инро шумо хуб медонед. ҳоло чӣ акнун бахташро медиҳад. Футбол қуръакашӣ мо то ҳамун вақте давом мекунад, ки тӯб аз дохил ба берун ояд. хуб, хобарӣ ҳаст, Ёқуби Одина аз бозӣ берун мешаванд. ба нафари дигар таваҷҷӯҳ мекунем. Рабиҷон Мусоев Аннаср Алқодисия 2-0. инҷо боз
تابدیهی رو ادامه میدیم و از بینش چی رو میگیریم؟ خولی رو. این هم خولی است. روید جان هم از بازی مو خروج میشوند. بار دیگر از اینجا یک نفر دیگر رو میگیریم. خب دلشاد کراماتوف، النصر القادسیه. اینجا از این حالت ما بیرون خواهیم شد. دلشاد کراماتوف هم از بازی ما خولی میشوند. نوبت با کامرون سنگینوف میرسه. کامرون هم گفتیم فوتبال عربستان سعودی رو خیلی دوست می‌دارد و همین نتیجه 2-0 رو پیشگویی کرده است. او هم از بازی خارج شد. مبارک قدم پروانه او هم از بازی بیرون می شود. نصری حمیدوف، النصر القادسیه 2-0. خوب، ما دوستان گرامی در همینجا قرعه کشی رو با انجام رسیم. توبی بازی با نصری حمیدوف متعلق شد. او در این دوری قرعه کشی بازی های ما غلبه کرد و ما نصری حمیدوف رو پگاه با استودیو دعوت میکنیم و با او جایزه رو هدیه میکنیم. نصیر حمیدوف اگر ما رو میشنوید مرحمت. در جفتی بازی هایی که این هفته صورت گرفتن 3 نفر با مرحله قرعه کشی روی یافتند. این قرعه کشی رو ما روزی پنجشنبه برگزار میکنیم و از اون 3 نفر 1 نفر صاحب توپ خواهد شد. خب دوستان گرامی، اکنون ما نصیر حمیدوف این توپ رو در این طرف میمونیم و با اون کس این توپ سپرده میشد. من فکر میکنم که اون بازی که حالا ما میگذرونیم شفاف است. شما در بازی‌های منبعدی ما هم اشتراک کرده میتوانید. از این روز بازی دور نوبتی ما شروع میشود و فکر میکنم که باز شماره خیلی زیاد میشد. الکی ببینید ما نفرانی که در بازی ما اشتراک میکنن شمارهشون از 100 بالاتر هم شد، چون که هم توسط پشته ما یعنی عنوانی برنامه ما با هم پشت الکترونی می آیند، هم در فیسبوک این چیز جو میگیرد. حتی در یوتیوب هم بسیاری ها جواب های خود رو میفرستند. خوب این دشوار نیست. شما دونید که جواب های شما هم به دست ما میرسد و در قرعه کشی اشتراک میکنید، یا که شما اگر همه رو بهتر کرده باشید و بهتر جواب داده باشید و پیشگویی کرده باشید اون وقت غالب میشید. دیگر باره خود رو احتیاط کنید دوستان گرامی. ما همیشه با شما هم شادی و نشاط شما رو همیشه از درگاه خدا طلب داریم. فکر میکنم که همکاری های ما باز وسعت میگیرد. خیر.